عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga katautay manghuran serta kakasi atiranan sin pag-aagama yarinay sab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu supaya anduk kailuin waktu ini mahinang sabab sumaksi kato hadlaw kana sin amal amin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba yari kita ni halaw man sin bulan mulia bulan sa halga amuin nakabida ding hakatan bulan karena ini tiunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagjaga haipon niya serta amuin isa-isa niya in katantan pakarajaan sin ipon niya roon hawaktu ini. Manjari in biya mga kabayan ta ukabon palawom sin bigi jantong sin kita niyo pagkay ni kita rin na ha ikatong kabahagi na sin ini itungan lang tasin adlawan sin bulan Ramadan baya aun lang ta hika kauhantag unong kasubangan na kauhantag upat kasubangan na kita. Na manjari masi-masi kita ini mag-uurol sin katan mapatutta pajatuhon sampai sumampay kita niyo pa amin kahinapusan niya amin doon haon dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala dua adlaw pagkukuyag sarta in pagkukuyag yaon itungon dasin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo ibadat karena inyaon-aon aturan dirihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala piya sampay sin daak niya piya tarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam piya anggautaan niya iban si mga kasahabatan niya amon tiyawag na sin kita niyo sunnah muna doon hay ni biyay ta kato tanyo aturan atawa sunnat sim mga sila amuin kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kita nila daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga hinangit to pagtawakon lang niya al-isti'dad li salatil Eid amuin pagtagama sin pagsambahayang ha adlaw haylaya. Ati niya, adlaw haylaya, amo na in, dua adlaw, Idul Fitr iban sin Idul Adha. Amo na in, longta, magbalik-balik yan, na sadya wayroon, katubtuban niya, hingga dumatong in adlaw kahinapusan. Ati niya, ipagtaka maroonhay ni, Jima jatu nakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai iupihan doonhan si mga kasahabatan labi-labi na doonhan nabangkil ngan
muna rin hakatan amo na anak sin Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Benar-benar tuod in Abdullah ibn Umar, karidaan sila karwa, iban sin ama niya, Umar ibn al-Khattab, in kaaunan niya, magpaygo siya haadlaw sin ini Idul Fitr. Hari pa siya makatuklas dahin ha bay niya harap madto papag sa sambahayangan. Ini nibiyay ta katutan niyo kabaakan sa bilbiyay ta si mga sila magriwayat hadis, laong niya hada isnadun sahih. Insanad niya at niya amuyin ini paglatun sin riwayat deng hambok-pambok muna rin Rasul sallallahu alaihi wasallam tibagna nakawa sin sahabat ubos doon haon deng sahabat nakawa na isab sin tabi' ubos deng tabi' yaon naka na isab sin tabi'in biya na hadyahan sampay naglaton manglaton sampay si mampay pa matatay nga singkitan niyo habihayaon. Ini katantan, bibista ini, iban, inya unti tilo sa marayaw, intungod sim paglaton-laton sin, riwayat, haamo hindi kasuran doon haon sim mga tao, amo hindi manjaritay maon in amal ibadat nila, labi-labi na in mga sila putingan, naritay maon in riwayat nila. Naamo yan. Damik yang beta doon hay ni Ibnul Qayyim, sabata an Ibn Umar ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunnah annahu kana yaghtasilu yawm al-Eid qabla khurujihi. Laong niya, inyan ini jimatu doon kan Ibn Umar imbya mga ini kusog sin pamaugbog niya. Haamin simingod sing kasunnat-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan niya magpaygo siya ha adlaw sin paghari raya. Ini hari pa siya maka naog dahing haray niya harap pa ini pagsasambahayangan. Ini kabaakan lang niya kitab Zadul Ma'ad. Damikyan, doon hayan mga katawtay manghuran, haakam Islam. Sambil biyay ta doon haon, laong niya, ini kaaunan niya, Ibn Umar, biha, piun niya in sarayaw-rayaw, dahing ha mga tamungon niya, hawak to sin dua ini hari raya ini. Doon ha, namun na yung pagyanon, Idul Fitr wa Idul Adha. Ini damikian biyayta Ibn Hajar al-Asqalani. Damikian pa, kakahinang sin Ibn Umar, doon hayan, kaya saksian, annahu kana yalbisu ahsana thiyabihi fil aidain. In siya, magtamong siya, sintamungon niya aming sarayaw-rayaw, hawak to sin dua amuin paghari raya yan. Asarab sin amin dua bakkas, dahin kan Ibn Umar, radiyallahu anhuma, amuin ini pagtamong sin sarayaw-rayaw tamungon, iban dahin ha mga tamungon kaugan niya, pabaran niya. Iban na long tasin, pagpaygo ito, amuinin na hinang long tapiyang ikutan si mga sila, amuin ini nakauna simuno kanila, ang mga kasahabatan muna na yung mga tabi'in, in mahuli simuno na isabing tabi'in, sampay roonhan, nakalamod na in
amin upat a'immah. Pagyanon natin niya, in pagyanon a'immah ini, amuin ng dahi kato taniw katantan nagmaingat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tuod ha ilmul fiqh na amunain a'immatul arba. Amunain upat imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibni Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Na ini langta akhada kathirun min ahli al-ilm. Kiyawaan si mga sila sa taud-taud dahil ha mga sila amuin nagdara sin ilmu sin Allahu Ta'ala amin piya sampay pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta inyaon piya abot niya pa mga mapatut paabuton hawak niya. Nasabab yan mga katawtay manghuran in tungod pa parkala amuin paghariraya langta narunhan sila kimawa sin pag-ianon pag parayaw sin panamong iban sin amuin langta pag-ari-ari bihan amuin mapatot labi-labi na mga kausugan di kalamuran sin amuin di manjari hilamod doon hayan biya na sin magtamungon sin sutla iban magpakaybulawan inusog na inyan wala yan langta hiyaros sin sara pakayon sin mga kausukan. Amad to. Damit yan hikarwaring nga mga sunnat at awan hinang na si aturan yusannu qabla al-khuruji ila salatil Eid al-fitr an ya'kula tamarat witran. Dahin ha mga sunnat sa taaturan na amin iurol dahin ha jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay paadlaw ini. Yari kato taniyo in layo sin hula laung ta Madina iban sin Makkah merikato taniyo buat malaingkan biya kita niyo sin nagsasaw iban sila. Sin pagkaon, bang uno inhi pagbatal nila sin puasa nila, yari ray sa halawman na to. In mga yadto, amo na yung siyabot doon hay ni, laong niya, siyon nat hari pa bihan, amuin makakuha pa pagsambahayang haid, amuin labi-labi na to Idul Fitr, sabab makauna kita pa kita magsumbay sin susumbayon bag iniubos sin sambahayang. Nabihat tulong ta. In biya mga ini nahinang aturan doon hati niya ang aturan niya amo na yung sunnah nakawa dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga kasahabatan. Nasarta doon ha unlong niya in pagkaon kaniya sambil aw naturan. Bang kita kumasin ini pangadjian po nanday nga Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kahalan niyaon laong niya subay siya amin bangkaw kumaon sin tamaryaon na subay siya witir. Hati niya in pagyanon witir ini amunain manjari kaw kumaon hambuok da hang kabigirayaon biha atawa tu atawa lima, atawa labiring halima. At niya labiring halima, pito atawa siyam. Habang man siya inyaon gansal in pagkaon kaniya. Naamot tunawang tain, kaya singuran sambil sing kitabihaon amin di madyat to nahalaw man ta, masiyad to di marakan in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena biyata dunhan sin Anas ibn Malik kal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu wa yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran. In Rasul kaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di siya long ta mig deng habay niya harap pa ini waktu sinamin Idul Fitr, makalabi rin dito habang man siya inya to gansal. Naramikyan sunna na hinang naaturan ha pakaradyaan sin pag-agamasing kita niyo umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhi katunya doon hay ni wa yusannu takbir wal jahru bih. Siunat doon hanim pagtakbir pag naug mo ring habay sarta long niya inyaon amuyin gimuguain suara. Bihan, gimuguain suara buat malaingkan amuray mga kababaihan hati niya di manjari sila mag ini palahil sin suara nila pagwa karena inya undeng ha mga di manjari hinangon si mga kababaihan sabab in suara sing kababaihan pag iyanundun haon pit na rakula di manjari adto amin gumawa pa ini pangdungog si mga kausukan. Naamot to, hawak tulong niya sin pagguwa nila rin ang mga kabaybayan nila, sampay sumampay sila palugal pagsasambahayangan. Inirey biyayta katutan niyo, dahil kan Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru yawmal fitri min haythu yakhruju min baytihi hatta ya'ti al-musalla. In bunal-bunal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kaaunan niya magtakbir siya haadlaw sin ini Idul Fitr ha daing paha waktu sin gumawa na sireng habay niya sampay sadya siya sumampay madto palukal pag sa sambahayangan. Amo ini long taaturan sarta sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na ini biyayta hi Nafi' أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره. Laungnya dun haon inapi' bunalun nato long ni Ibn Umar in kaaunan niya apabila siya manaw na at inanumawag na ring habay niya haadlaw sin Idul Fitr iban sin Yawm Idul Adha in siya pialalahil niya in pagtakbir niya sampay sadya siya sumampay palugal pagsasambahayangan mahuli roon man halugal sin pagsasambahayangan masi siya nagtatakbir sampay dumatong na in imam amin mag-imam kanila hasambahayang naroon hayan tumakbir na isab in mga sila kamatauran doon ha lugal yaon. Na ini mga kataw-tay manghuran riwayat biyayta kato taniyo ad-Daraqutni wa ghayruhu bi isnadin sahih. At niya in sanad sin turunan sin pagriwayat sahikatan naroon hay ni hambok deng ha mga suway na to hatihon marayaw jimadya to halawman na to ang jimadya to halawman na to wala jima to hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nabangon dapat suway na to yan to hatulon marayaw paamuhon laung niya wa ammat takbirul jama'i in suara singkatan in ini wala jima to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala day sabjima to hajaman sin mga kasahabatan niya wala day sabjima to hajaman sin mga tabi'in nakasuno kanila dunhan in
kaamuhan niya lang niya, kabunalan niya, na suway impagtakbir, tumakbir in tiap-tiap, tisulakan, sin jamaah, sin takbir niya kandiri niya. Hati niya pa kanya suway magtakbir. Bukon na amin mag-agad-agad, biya sindikato, aun doon biya sa pantun mag-iimam, sin pagtakbir, ubos siya tumakbir, pag ubos niya naman niya to, sin kahinapusan na sin takbir niya, ampa na magdungad-dungan katantan mag-agad-agad, inyad to, bukon niya to lamod ha, aturan, piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikyan, bukon niya to aturan, piatarang sin mga sahabat niya, damikyan, ha mga sila simuno kanila, bihan nagsuno-suno na, dahil ha, tahon pa tahon sampai si Mampay Palauman na to, na inyan bang aun dapat subay mapindaing kahalan sing kita, di kita simingod sim mga sila amin nagda marikato tanyo sim panghati, Palauman sin hula na to, bukon panghati, panghindo dahil harasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya. Amod to mga katawtay manghuran ha kama Islam. Hati niya, wayroon pag-imam hapag takbir. Kaniya kita magtakbir, doon hayan, sin kandiri, sin tiap-tiap tisulakan, sin ini jama'a laungta. Ini kaupat niya, dahil ha mga sunnat, na hinang naaturan, yusannu an yakhruja ila salati masyian. Sunnat doon hayan, dahil masyian. Biyay takatu taniusin Ali radhiyallahu anhu, dahil hasyun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aminin bunal-bunal tuod gumawa sereng ha, bahay niya pa, pagsasambahayangan niya, haadlaw Eid, amin nagpapanaw siya. Hada hadisun hasan. Wal amalu ala hada al hadis indi aktsari ahli al ilmi yustahabbuna an yakhruja ar-rajul ila al-Eid mashiyan wa an la yarkaba illa ma min udrin. Laung niya dunhan biyay tatod tiyugola in labi marayaw, amin gumawa dahil haway pakanya in mga kausugan, harap pa amin pagsasambahayangan sin sambahayang Eid, lang tanag papanaw, amin di lang niya manjari sumakat, buat malaingkan bang aun udur. At pag yan doon aun udur, ha mga tao amin subay aun, dumakan nila. Bihan yan, naampayad to jari sinsara, yan matarang katutan yung mga sila aon, lang ta niya nanam, na inyan aon kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Haamin di nila kakausan hinangon, haamin biya sin hinang sing kamatauran si manusia. Amot to mga katawtay manghuran, haakam Islam. Damit yan hikalima. Dahil nga mga sunnat na hinangday sab na aturan, yusannu idha dhahaba ila salati min tariqin an yarji'a min tariqin akhar. Sunnat lang nirunhan apabila siya humarap na palugal pagsasambahayangan niya, haamin indan bakas liyabayan niya, bang siya magbalik na pa bay niya, lumabay siya din haran, dugaing din haamin kialabayan niya. Inyan riwayat, biyay takatutan niyo na sin Imam Bukhari. Riwayat din kan Jabir, qal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kana yawm 'Eid khalafa at-tariq. Laung sin Jabir ibn Abdullah,
in kaaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila in kaaunan sin inia haadlaw Eid in siya pag sulangon niya in daad bakas liyabayan niya. Hati niya, siulang niya, mahita, bukon siya lumabay habakas kaya labayan niya na sumagawa in siya lumabay daing harugaing bakas kaya labayan niya bang siya muy na pabay. Amad to. Sabab may ta hawak to sinaid numaog im mga malaikat lumamod sin pagkuyag-kuyag hawak to yan sarta jumaka haummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang biya diin in ini kahalan nila hawak to yan sin damikian sumaksi sila hakahalan sin mga ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya diin sila simingod sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod pag-akama mga katawtay manghuran haagama Islam. Damikian in hikaunom niya ring ha mga siyunat doon haon lang niya ida wafaqa yawmal Eid yawmul Jum'ah faman salla al-Eid lam tajib alayhi salatul Jum'ah. Biyata doon haon apabila lang niya nagsibu in adlaw yaon, kimugdan hang kaadlaw sibu da sila. In waktu sin paghaylaya. Uno-uno na haylaya ka, Eidul Fitr atau Eidul Adha, na nagkugdan iban sin adlaw Jumaat, na laong niya roon haon, ini bang siya nakasambahayang na sin Eid, na hati niya, di na siya, wala na siya kaya wajiban sumambayang sin ini sambahayang Jumaat bihan. Amad tulong ta. Daing hariwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ijtama'idani fi yaumikum hadha faman sya'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna majmu'una insyaallah. Ini biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya ini naghambuok in adlawan sin dua ini hari raya. Adlaw ini laong niya. At niya naghambuok in dua haylaya. Sin adlaw niyo ini, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, doon hayaon, ini tungod pa adlaw Jumaat, na hati niya, wala na to wiyajib. Kaso makawa laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na bunal-bunal to, laong niya, insyaallah, in kita niyo nahambuk na kataan. At inibiya, dasin, nahambuk in Jumaat, iwan sin, ini, long ta amo na in salatul Eid. May ta sarab in sambahayang Jumaat yan sambil biyay ta kato taniyo long niya in sambahayang Jumaat ini Eidul Fuqara wal Masakin. Bihan yan. Hati niya aming mga tao naamad tulong ta ini hika unum, hika pito niya man fatathu salatul Eid ma'a yasra'u lahu qada'uha ala sifatiha. Isiyo-siyo lang tain wala doon haon nakasakop sin sambahayang Eid. Doon haon siyara in pagganti niya.
Hamanga sila amoy inway roon nakaingat sin in adlaw yaon amo na in adlaw Eid. Amo tulong niya. Nabang sa upamalong niya, in yaon, ba't iabutan na, in panghatilin, nakaliw na siya rin hauno, dahil haog tuhan, na manjari nila ito hitindog ha, ini dugaing adlaw long tabiya sin long ta konsum yaon, hawala sila hilal, bil ams, paamarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuftiru, wa idha asbahu, yagdu ila musallahum. Aun lang niya, ajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumpukan si mga manusia, lang ta, di matong pamadina, doon, sarta na mayta sila sin, in, sila kita nila in bulan. Piyag kahapon nila. Naroon haon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, diaak niya in mga kasahabatan mamuka sin amin adlaw yadto. Naman jari pag-abot sin amin adlaw hambuok ang pa sila nagsambahayang sin Eid Eid nila hati niya amo na in sambahayang haylaya. Amod to in jimatu. Hati niya inya on dalil sinamoy in bisarata nakaunay ito mga katawtay manguran hakam Islam. Ini riwayat sin mga sila ashabus sunan damikian wasahahahul Baihaqi wan Nawawi wa Ibnu Hajar wa ghairuhum. At ini niya to hadis sahih. In hikawalo doonhan. Hawak tulang niya sin amin haylayayaon na inyaon dayng hamanga himumungan lang ta di yaon makamulaha pakaradyaan sin kita hakita Muslim bang maabutin adlaw yaon amin imian kita takabbalallahu minna wa minkum. Amin bang tiap-tiap bakin sibu-sibu amin labi-labi na magkilahi. Iban sindak magkilahi sabab magtay manghudda kita niyo katantan hangan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo ini in mga daing mga pangaddatan biyay kato niyo sarayaw-rayaw daing mga mapatot na to upihan mga katawtay manghuran hakama Islam. Na manjari doon hayan ini sumuno doon haon pagbisarahan na to tungod sin pag-ianon zakatul fitr. Amo na in zakat fitra pagtawagon sing kita. Na ini wajib in hukuman niya hakatan Muslim in pag zakat sin pag-ianon zakatul fitr. Kaya na biyayta doon haon lang niya wajibatun ala kulli Muslim al-kabir was-saghir wal-dhakar wal-unsa الحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nasi ila salah. Biyata doon haon pierdo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in zakatul fitr daing ha in ha bulan Ramadan
long tahang kakantang sintamar. Hati niya, hajaman yaitu maggantang, hati niya aun syukuran simpag yanon hang kakantang, aun siya ini supalong niya tunga, aun patunga sintunga, bihan yan, timpo na kaunato kaya sakupan sing kami paggantang, hati niya, in bihayaon jaman, nabukon na siya gantangan, kilo na in, sukuran sin, pagbisin mano siya sinununo na bibihon nila katabu-tabuan. Bihan yan. Nampay na kauna, amo na yung pagyanong sa gantang ini, na masi wala napipinda in timbangan ini, na pagkawayroon na lang ta, timbangan amin paggantang yan to, na giyanta na sadya piya sukod ha amin biya sing kahalan sin, jaman na to ini, doon haon magkilo na siya. Na pierdo sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam impagjakat, Ramadan, daing ha, giantangan sin tamar, atawa aming kakaon nila syair, atawa bangbiya di kato, lang niya amunain, aruz, amunain, ini bugas. Sarta imbugas, doon kau magjakat ha amin biya da sin pagkaunon mo. Bukon kau bang kau magkaon bihan amin first class sin bugas, pagkubusyad to bang kau mag ini jakat sin jakat pitir, amin ini pagjakat mo in bugas nari. Na inyo to bukon ito marayaw, sabab na inyo to hikahilang sin amal sin kita mga katawtay manguran agama Islam. Sarta in mapatot doon ini lang ta magjakat, way piagbidaan sin mahardika iwan sin ipon. Kanya-kanya rakita niyo mag ini jakat. Sabab in ipon sin manusia di hababaw sin gumini, ipon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan yung mga sila mahardika di halaw man sin gumini, ipon da isab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala ini harap patuhan Rabbul Alamin, na subay ra magsibo in kataan. In usog iban babae, bata-bata iban tao maas, dahing ha mga sila bangsa muslimin, sama sibo katantan, in aturan, biyantang sin Allahu Ta'ala piara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini, hitukbal sing kitalong ta, lang niya kabla khurujin nasi ila salah. Subay mo hikatukbal, hari pa kaw numaog deng haray mo, harap pa pagsasambahayangan. Amo at tuma katawtay manghuran hakama Islam. Asabab yan lang niya, pakan Ibn Umar, yuaddiha qabla dhalika bil yawm wal yawmain. In kahalan hi Ibn Umar, amunain umbul hambuok, laung ta dahing ha mga sahabat, di tuod siya maghinang singkatan hinangon niya pag-ibadat buat malaingkan subay tuod niya. Niya katanin hibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihad tuhangkad na magkalawngin kaibanan. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na roon halawman nila. Dunhan in siya pagkalawngan sin mga kaibanan biyak sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na manjari long ta dunhan wajib hatiap-tiap Muslim bang maabot in waktu yaon na inyadto daing haamin uno-uno na pagkaunon niya amuad tulong tain ipagjakat niya. Bihan haamiin timbangan sin ini habihaon na long ta hajaman na to ini nabukon na siya gantangan. Da sumagawa ingganta long tasin, ini pagkilo yan, haamin bang mupadyukupon long tahang kagantang, in timbangan niya long niya pag iyanon 2.4. Hati niya, ini 2 ka kilo iban ka 4 gram. Bihani namin bugat niya, sinamuin hang kagantang. Nabiyad to in inikugdanan niya
mga katawtay manghuran agama Islam. Na ini sambil biyata katutan ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-saimi minal lagwi wa ar-rafath tu'matul lil masakin man adaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Biyata doon hayaon sin Ibnu Abbas piardo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in zakat al-fitr in ini hipag ini sutsi patlanong long ta mga sila magpupuasa daing mga kabtangan nila amuin hawak to simpo asa yadto iban sin uno nakatantan kaya bisa na nila yadto mahinang sabab sinhika puklas sin ini pahala nila na inyaon kalukalureng mga yadto long takatapalan long sin magbibisarain amuin ini lupas sin amal nila bulan Ramadan sin pag ini zakat pitla nila. Na ini biyata doon haon sin Rasulullah tu'matun lil masakin. Pagkaon sin mga miskin. Amin subay siya hitukbal hari pa long ta maabot in pagsambahayang. Naranglong niya inyaon kia tukbal niya. Hawala pa jimatu in pagsambahayang in jakat niya tutay maun na sin Allah subhanahu wa ta'ala jakat pitra. Naranglaw niya kaya tukbal niya mapuas ng sambahayang tay maunday sabi ito sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa bukon na jakat pitla inyad tulong ta bistahon na hadya sarak kareng ha mga sarak ka biyay tayo ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na iniramik kian siyaksian kato taniyo riwayat din kan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kunna nukhriju yawm al-fitri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. In kaaunan namo magpagwa kami long niya ha ini adlaw sin Eidul Fitr hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hang kakantang daing ha mga pagkaon. Wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamar. In kaaunan lang ni sing kakaon namo amo na yung pagyanon sya'ir, zabib, aqit, iwan tamar. Hati na siyabot doon hayniin upat daing ha mga kakaon nila jiyariyad to hipag jakat pitra nila sim mga sila Arab. Na manjari hakitan yulong ta pagkabiyay ta amurain pagkaunsing kita bang ing kakaon tabukas gandum ini pagjakat tabukas gandum. Bang ing pagkaon tapanggi na ipagjakat tapanggi. Bang ing pagkaunon tayaon bat karna bugas na inyaon di inday bugas sa min pagkaunon mo biya day sa bahad to imbiya mga hipag jakat mo mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na amoy to mga katawtay manghuran inbiya mga ini hikaril ta pangadyan na waktu biyaon at sumagawa pagka nasabot tayo ng pagjakat damikyan nabibiyak sanain ini bangsa ta ini magjakat isab sila sin jakat wajib suway pakugdanon nila ha bulan Ramadan na inkabunalan niya bukon bihayad to inaturan sara bang siya lumugay in alta doon kay mo ha amuin ini long ta hangkatahon amunin pag-abot sin ini hangkatahon yadto magtuy-tuy mo na yadto jakatan. Bihan yan mga katawtay manghuran ha kama Islam. Na hasabab yadto bukon tahitakad subay na hadya bulan Ramadan bukon yadto long ta amuin biyay ta kato in waktu pagjajakat ha bulan Ramadan.
Ta sumagawa aun deng ha mga kaibanan pasal simpag ibog-ibog doon ha amin hinang na among adtuin ini iaapas nila pagkain bulan ini nakabida deng nga kataan bulan doon sila magpakugdansin pagjakat nila. Adapun nabukon bihatuin aturan niya. In dayaw niya tuod bang miabot na in alta sin hambok pambok deng katutan niyo hanisab niya nasubay nato na magtuytoy jakatan mahita sa adakala doon haon pagjukop sa jasin alta mantubihan malugay pa ini bulan Ramadan na doon hayaon makakaon na kita sin haram dahil nga mga alta ta bang tawala kaya jakatan nakamayan doon haon kimangi na sambilin ang malta nakauna karagdagan bihan yan namo yan to mga katawtay manghura na kama Islam sabi to na imbis sarahon na to hawak to balik insyaallah subhanahu wa ta'ala hatungod sin amin zakat wajib insyaallah subhanahu wa ta'ala naroon na ni kita lang ta magpatubtub sin pangadyan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala karna ini misan anon miabot na in wakto na to in ako mangbayad na kanyo katan ha wakto ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين